Pozdrav prijatelji. Ja sam u bolnici Virovitica. Desilo se to da su me dvojica dečka uhvatila bez razloga i pitala me sam ja onaj na YouTubeu što psuje Boga. I onda su me pretukli. Kao što vidite, tu se vidio šta su mi napravili. Ne mogu više. Bog, vaš prijateljski susjed Rožmen ovdje. Nosim Rick and Morty majicu, IQ mi je skočio na bar 1000. Ne brinite se, kao što vidite, dobro sam, nije mi ništa. Sigurno se pitate koji kurac je ono bio na početku. Ona na početku je bila samo parodija na najhumorističnijeg youtubera na našim prostorima. Sigurno znate o kome pričam, očito je. Šta ne, čekajte da nazovem jednog svog frenda. Halo? Bog, može brži najlakši kviz ikad. Kako lako? Može kako lako. Ne zove me tako, čudno je. Dobro, nemoj ti mene ozbiljne teme da zoveš. Dobro, neću, ajde. Dobro. Ozbiljne teme. Najbolja država koja je ikad postojala. Srpsko carstvo, naravno. Kosovo je. Srbija. Najsmiješniji čovjek na Balkanu. Pa omčo, kako je to pitanje? Hvala, to je sve što sam htio čuti. Eto, sad znate o kome se radi, mada ste vidjeli naslov. Ali Omčo mi je bio najdraži youtuber od uvijek. Poslije svakog napornog dana bi došao doma, lego i gledao njegova humoristična videa. Oprostite, uvijek me nasmije. Ali neki dan mi je upao u oko jedan video. Srce mi se slomilo i bio sam tužan. Kako lako analiziram i molim te. Molim te, reci mi da nije istina. Gdje ste bogojebačka armijo? Uglavnom, što se dešava? Dešava se to da je bosanski youtuber Omčo prekjučer objavio video u kojem utvrdi da su ga dvojica likova pretukla usred bijela dana bez razloga. Ali nažalost, taj video je fake. Šutimo majmune. Prije nego što počnemo analizirati, ajmo malo pričati o njemu. On radi skečeve, većinom na istu foru. Besmislena radnja, cajke u pozadini i smijavanje balkanskih stereotipa. Ironična stvar je ta što ljudi ne shvaćaju da se on sprda publici koja ga gleda jer se većina ljudi zna ponašati u pravom životu kao on u videima. Ali kako lako, kako misliš besmislena radnja? Puno stvari se desi u njegovom videu. Da, desi se pun kura stvari, ali ništa nema jebenog smisla. Ja sam na kraju ovog videa rekao što se upravo jebeno desilo. I to nije onaj smiješan što se upravo jebeno desilo. Sin me izluđa 24 sata. Zašto? 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 Cijeli video se pitam jednostavno zašto. Zašto bi sin izluđivao svog oca i to mu radio stalno? Nije smiješno nego samo jebeno iritantno. Pa joj, šta će sad napraviti? Ajoj, to uopće nisam očekivao kakav je to bog komedije. Toliki je bog komedije da je napravio kanal na engleskom u kojem reciklira isti sadržaj kao na glavnom kanalu samo što makne svoj jezik. Ako imate više od 14 godina funkcionalan mozak, gledate Omču, podhitno potražite pomoć. Nego vratimo se u onaj video u kojem je slučajno caps lockom napisao pretukli. Idemo lagano u analizu. Žao mi što ovaj današnji video neće biti smiješan. Jebote, a prošli su mi bili baš smiješni. Ja se nalazim na hirurgiji u bolnici. Ne, ti se nalaziš doma. Kakav je to krevet jebeni? U tom ni Bill Gates ne spava. Ja se zahvaljujem čovjek preko puta objekta što će mi dati video snimke od njegovih nadzornih kamera. Aha, čovjek je metafora za tvoju kameru. Zahvaljuješ se svojoj kameri. Dobro, koja pička materine ovo? Koja je nadzor na kamera ima bijeli kvadar dok snima? Parkirao se 10 metara od jebenog parkirališnog automata. Počinju da me vrijeđuju, da me govore neke brutalne stvari. Brutalne stvari? Bog tebo, brutalne stvari. Tko to govori? Znači, da me lome, da me krše. Najbrži parkirališni automat u povijesti. Video je očigledno ubrzan. Ovaj tu tajmer iz kojeg jebenog god programa uređuješ videa ide normalno. Taktička cenzura da si uzmeš malo vremena da legneš na pod. Da izgleda kao da su te oborili. I znači sad tako izgledaš. Od 2-3 udarca. Izgleda legitimno. Da, i ja ovak, inače kad se potučem, poslije tuče počnem kašljati ko majmun. Najžalosniji trenutak svemu u tome je kad je moja Bog tebo, no. Prost volite, ne mogu više, ugazi kameru. Ili prevedeno, oprostite molim vas, zaboravio sam tekst. Da, ovaj video je lažan. Mislim očigledno je, ovak baba moja ima oko glave, a te rane ne bi trebale biti otvorene. I kakav je to jebeni make-up Nika Ilčić. Ne razumijem kako je ovo moglo popušiti preko 50.000 ljudi. Kako lako ti samo želiš pregledati subscribere. Omčo 14 puta veći od tebe. Ne mogu se s tim prepirat, ali samo ću reći da taj čovjek ne zaslužuje ni upola od toga zato što je jebeno sebično govno. Okej. Kako lako, hvala ti što si mi otvorio oči. Omčo mi više nije najdraži youtuber. Čekajte.
Zar bi trebalo biti bolje? U čemu je glavni problem onda? U kontentu? Ne, nije, i dalje stojim pri tome da svako gleda ono što želi, pa čak i takav sadržaj. Problem je u njegovoj sebičnosti. Istina je da humor nema granice, ali to što je on napravio nije humor. Nezrelo je, nije smiješno i glupo je. Imao je i prije video koji se zvao Omču umro, pa ga je poslije preimenovao Omču umro prank. Tako da ljudi koji pišu da se on ne bi šalio s tim, da bi. Sumnjam da možeš to ponoviti pošto ćeš dobiti ogroman hejt. Ali naravno, eventualno se sve zaboravi. Malo si se zajebo sad, imaš 3 opcije. Prva je da kažeš da je prank i pokupiš hejt. Druga je da ignoriraš to sve. A treća da jednostavno priznaš što si napravi i ispričaš se za tu glupost. I da sam ja u krivu i da on stvarno dobio batina, tako nešto ne bi trebao staviti na YouTube. I još na kraju kad ljudi skuže da to glupi prank budu mu govorili kakvi si ti legenda. Reality is often disappointing. Samo mi je žao te djece koja su vidjela svog pretučnog idola koji vjerojatno zapije njihove novce. Okej, ja ne živim od toga, iskreno me boli kurac za pare. Većina mojih videa su demonetizirana. U posljednjoj drami Salami sam stavio njemačku verziju Tihe noći i bio sam demonetiziran. Jebi ga, njemačka verzija mi se najviše sviđa. Dok sam komotno mogao staviti hrvatsku verziju, najvjerojatnije bi bila monetizirana. Ali istu stvar ću napraviti na kraju ovog videa. Ali znam da ti živiš od YouTube-a i nije to grijeh, to je super. Ali vjerujem da imaš dovoljno para da ne radiš takve gluposti. Vjerujem da ćeš na kraju reći da je to samo bio prank, ali zapravo si samo htio privući pozornost i pregleda na sebe. Isto tako vjerujem da te boli kurac za ovo sve da kužiš ovu igru. To smo naučili u ovom videu! YouTubers edition. Nemojte manipulirati svoju publiku, budite iskreni prema njoj, budite skromni, jer realno bez vaše publike bi bili goli kurac. Vi trebate njih više nego oni vas. Ispričavam se ako vam je upalo ovo u oči. Ispričavam se što kašljem. Prehlađen sam. Barem je to moje sve stvarno. Tako da čestitam što si prešao preko 1 milijun subscribera, što si rasplakao više od 1000 djece. Ali ko sam ja sa svojih jadnih 75.000 subscribera da pričam o tome? Ja vjerojatno nikad neću dostignuti njegove brojke. Možda neću stići ni do 100.000. Možda je ovo moj zadnji video, jer ko zna, život je nepredvidljiv. Možda me sutra dočekaju 2 lika na parkiralištu i prebiju me na mrtvo. Malo se osjećam i loše zbog ovoga svega jer sam čuo da je Omču imao teško djetinjstvo. Baš se pitam kako je bilo. Ko sunce što sja kroz dan, ko mjesec žut što noću sja. Tako mi draga znaj, izgledaš ti dok sa smiješkom promatraš svijet. Nemojte da ljubite markere.